ni igihe ki? Ni igihe cyo gufungura? Oya, ni igihe cyo guseka. Ariko birashoboka ko cyawe n'igihe cyo kwiyitaho. Yego, iki ni cyo gihe cyawe cyo kwiyitaho ufata amafunguro ya saa sita. Ntiwumva se? Ku bandi gishobora kuba n'igihe cyo kubyuka da, ariko rero hari ibyo ukwiye kuzirikana. Igihe cyo gusora ni igihe rusange ku bantu bose baribwa n'imisoro. Kubw'ibyo menyekanisha unishyura umusoro ku nyungu z'ibigo, iz'umuntu ku giti cye ndetse n'umusoro ku nyungu z'ubukode zose zabonetse muri 2018 bitarenze tariki ya 30 Werurwe uyu mwaka wa 2019. Zirikana ko umusoro ku nyungu utajya munsi y'imenyekanisha ryakozwe ku musoro ku nyongeragaciro. Ku bindi bisobanuro hamagara 3304 cyangwa utwoherereza ubutumwa bugufi kuri 4152 aho ubanza kwandika ijambo RRA ugakurikiza ubutumwa bwawe. Ushobora kandi no kutuvugisha ukoresheje imbuga nkoranyambaga zacu cyangwa urubuga rwacu ari wa@rra.gov.rw. Dusore neza twubaka u Rwanda twifuza.